Lishonile masatla mahle ngaye lesibili shonile nebengwasilenhle emukelana Tindzaba ensimbi yesikhombisa udethulela umsakazo wakho wetithombe lohamba phambili Eswatini TV sibuko semaswati lameli bito ngingisanipho ngokangcongwana ngihambi ngedwa nanomaxabiso wakangambule asingene kitho ke Tindzaba masatla mahle siqale sibuke nathi tihloko lethamba phambili kulolusuku lalomuhla. Litiko letempilo selidumise i-Look Commission ngekwakha indzawo lapho live litawukhona ukuthi ikicitela khona i-oxygen leyaba sidingo lesikhulu ngesiwombe sesibili semkhuhlane i-COVID-19. Litiko letemisebenti lemikhulu nekuthutha lithi uyachubeka umsebenzi wekulungisa imigwaco kanye namabloho lapha eveni. Kanti-ke litiko letempilo litawucecesha tisebenti talo letilikhulu ngekubhala licwaningo lotawusita kutfola sisombululo ngendlela live lelingalwa ngayo kangcono nemkhuhlane i-COVID-19. Tindzaba mukeleka siqale ngana indzaba letsilo sabambe kuba ngomndunankulu omhlonishwa waThemba Masuku lomuhla usukileke kuleli walibhekisa even leMozambique lapho ayomelela khona Silo inkosi eMswati wesithathu emhlanganweni webaholi bemave esifundza lesendasi neAfrika iSADC. Kanti-ke indzaba yethu mbukeli isesemabhodweni sitanethulela yona uma seyilungile. Induna yetempilo lizinkosi seyibonge umcondzisi wesibhedlela se-Look Commission Eco Vanderval ngembono wakhe wekuthi-ke live liticitele i-oxygen letawusita-ke labagula ngemkhuhlane i-COVID-19 ngoba-ke loko kutawonga-ke tindleko live lebe litawungena kuto. Lona-ke beyikhuluma esiJokoto ngesikhathi inhlangano ye-FNB Foundation inikelela sibhedlela se-Look Commission ngemali lengu-500,000 emalangeni yekuthi lesibhedlela sichubeke sisebente. Inhlangano yelibhange le-FNB lokuyi-FNB Foundation seyinikelele esibhedlela se-Look Commission esiJokoto ngemali letinkhulungwane etingemakhulu 500,000 emalangeni kuthi sichubeke nemsebenzi lesevele siwuqalile wekukhicita umoya phecelezi i-oxygen letawusita kuseta sigaba sesithathu semkhuhlane i-COVID-19. Umphathi welibhange le-FNB Dennis Mbingo uthi babubonile bunzima live belibhekene nabo esigabeni sesibili salo mkhuhlane. Were it not for your efforts, and every evening it was very humbling to see you maintain your calm and maintain your emotions and share statistics that no one wants to know. And we know the degree of criticism and abuse you would have received, but at no point did you look out of your pace and out of depth. You've maintained the sanity of this nation through a very difficult time. Mbingo uncoma litiko letempilo nahulumende ngendlela lokuliwa ngayo ngalomkhuhlane kusaliwa nangawo-ke kungumanje. Induna yetempilo lizinkosi ibonge umcondzisi waka-Look Commission Eco Vanderval ngembono wekuthi live liticicitele umoya ungathengwa ngaphandle. Kusite kakhulu sisive silitiko letempilo singuhulumende ukusisebente nalele sibambisana nabo kakhulu. Sibonga i-vision yamake echo la lewafika sikhathi lapha sikhona asale le oxygen yakhiwa khona la eveni ngoba nakulamanye amavivele bayayakha isale yakhiwa khona la eveni. Umcondzisi waka-Look Commission Eco Vanderval uthi sakhiwo lesitawuhlala lamabhodlela e-oxygen sakhiwe ngemalanga lengu-52 nje kuphela kanti uthi ngalamabhodlela live selime ngemumo kubhekana nesigaba sesithathu salo mkhuhlane. Very sadly, our team did not have enough oxygen. Our nation didn't have enough oxygen. Uthi kude lokwabavisa buhlungu njengokusishiya emhlabeni kwabantu esigabeni sesibili salo mkhuhlane lebe badzinga i-oxygen kube kude nalebe kungentiwa. Lamabhodlela-ke e-oxygen abide imali lengu-34 million emalangeni kanti-ke nekuwagcina aphilile phecelezi kuwasevisa kuhlose ukuthi kwendiwe lapha eSwatini kude kungaliduleli live ayiswe ngaphandle. Etindzabeni ngingiyani Msibi esiJokoto. Jinela lomkhulu etiko letemisebenzi lemikhulu nekuthutha Vincent Dlamini uthi-ke luhlelo lwahulumende lokulungisa nekwakha kabusha imigwaco nemabloho lekonakele sevele-ke uyachubeka lapha evene etindzaweni letiningi. Dlamini-ke ucela sive ukuthi sibeketele ngoba-ke lolu hlelo litawufinyelela emigwacweni yongana. Imigwaco leminingi lapha eveni seyonakele kanjalo nemabhuloho leminye-ke yalinyatwa timvula tazamcolo ilois nakusuka lo mnyaka kanti leminye bese vele ilimele nakufika lo zamcolo.
Uhulumende wabeka eceleni imali yokulungisa nekwakhiwa kwabusha kwalemigwaqo nawo-ke emabhuloho lapha eveni. Injiniyela lomkhulu kamgwaqo itiko letemsebenzi lemkhulu nekuthutha Vincent Dlamini simkhulumisa ngelicingo uthi sebayihlolile lenye imigwaqo lesevele ichubeka kwakhiwa nekulungiswa lesevele kuqalile athi kusahamba kahle eveni. Dlamini ucela sive sibeketelele njengoba konke lokhu kuhamba ngetigaba. Kunemigwaqo lesesiyendile nje siyihwaya ngabekisa nje imigwaqo losuka lapha esiphofaneni ubhekene kusithumelweni sesiwendile umgwaqo losuka egaganeni uye lapha ekukhanyeni ngamanzini nawo sesiwendile sisahlela lapha libonjeni nje lomunye losakubukile umgwaqo wakumatheka lapha ubhekene nakananga usethi kwawo siyawusebenza umgwaqo lo suka lapho osigangeni ubhekelela elunze eBhoda nawo sisethi kwawo siyawusebenza lo sisigangeni mochane wa-78 nawo awusekusebenzile kunetinzawana lebetingathi timbi tiyahlupha siyadama-ke nekuchubeka nekwakha emabhloko lamanye lokhanza sivele bese siwaqalile nalezi mvula tingakaqali tingendana-ke indzawo lekusabhekele ukuthi sifike kithi sisebenze kule migwaco tiwayeke titokhona ukuthi tihambeke. Dlamini uthi konke lokhu kutawendiwa ngokuvuma kwetimali nangokuba khona kwetigulumba nato tonke timfanelo tekusebenta. Etindzabeni ngingiyani Msibi ngesembabane. Libandla letekuvakasha kuleli Eswatini Tourism Authority selisukumise luhlelo lekusebenzisana nabomasipala kukhutsata ke sive kutsi izivakashe letindzawo letikhona lapha eveni kakhulu emadolobheni. Lokho kuvetwe ngomchumanisi kuleli bandla Siboniso Madlopa nakachaza ngetinhlelo labanato tekuthuthukisa tekuvakasha kuleli ngemva kokuthi lo hlangothi lushayeke kakhulu ngenxa yekuphetfuka komkhuhlane i-COVID-19. Nakubhedvuka umkhuhlane i-COVID-19 eminyakeni lophelile luhlangothi lwetekuvakasha loshayeka kakhulu njengobe tivakashi letibuya ngaphandle letatifaka ingcenye lenkulu ekukhuleni kwemnotho welive tancipha kakhulu. Siboniso Madlopa lobuka tekumaketha kuleli bandla uthi pendataba tekuthuthukisa lihlelo lekuthi eMaswati avakashele tindzawo letikhona lapha eveni. So lo hlelo lethu silisayine nabomasipala libuka ukuthi singabambisana kanjani nabomasipala kusila edolobheni nangabe kunemahhotela kunetindzabo leti ekuvakashela lesingathi tingumlandvo singabe sisidikhangisa kanjani kubona abantu labakhona labavakashela edolobheni nabantu labachamuka ngaphandle kwakuleli. So kumcoka-ke ukuthi nasihlangene lapho lesivumelano sethu sithi kutaba nekuthi sisebenzisane ekutheni sizame ukuthi even itekuvakasha nje edolobheni kamanzini sizame ukuthi ikhangisa sitibeke ezingeni lelisetulu kube nalama activities ekukhanga tivakasha sithi edolobheni tona letala khaya tiphindze tihlale isikhathi lesidze kamanzini ungafiki nje kamanzini ukuthi utokuthenga kuphela kepha bese uvakashela letinye tindzawo tengcebeleka la ekhatsi edolobheni ukuze ke lokuthi utokhona ukuthi ivakashela uhlele lokuthi utivakashele ufuna utati nalokuthi yini ongafika uyithole khona ukade ukuthi yini futhi lengaba kuwe ingaba ngumdronseni kuwe ukuze uye kulendzawo. So sisebenza lokho-ke nalowo masipala ulungisa letindzawo thina sifike la setikhangisa khona bese sesiyakhona ukuthi setifika kuwe ukuthi nawufike kamanzini uyatibe ngingadi ukuthi ngasi nangicedza kuyothenga kamanzini bese sengiyahamba ngiyofundza lapha eSomhlolo National Park naletinye-ke tindzawo lengeke ngitibale la ngebunyenti bato lesisazama ukuthi lidolobha lizame ukubeka ngabolonina sitokhona ukuthi sitihambele mhlawumbe kuze kube nabo treasure hunt phindze kube nama-activity lapho khona sikhangisa khona ukuthi lidolobha nje lakamanzini yini leli kuphethe mayelana letekuvakasha. Umbiko waleli bandla weminyaka wanga-2019 lobuka ukuthi eMaswati ativakashela kanganani tindzawo tekungcebeleka leti lapha eveni. Domestic Tourism Survey uveta ukuthi eMaswati lavakashela tindzawo tekungcebeleka ngeminyaka wanga-2018 kuya ku-2019 abenda lokungemashumi nengcenye ekhulwini 65.4%. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Litiko letemphilo litawucecesha tisebenti tetemphilo letilukhulu letibuya ke kuto tonke tifundza kuleli ngendlela lekungiyo yekubhala lucwaningo lolitawusita ke kutfola sisombululo ngendlela live lelingalwa ngcono ngayo nemkhuhlane i-COVID-19. Lokho kuvetwe nguNokuthula Mahlalela lobuke lucwaningo etiko letemphilo ngesikhatsi ke kuceceshwa letinye taletisebenti ehhotela le Happy Valley eZulwini.
Mhlatili 13 kuya mhlatili 14 enyangeni yengci kulomnyaka litiko letempilo litawubamba umhlangano netisebenti tempilo kanye nabochwephesha kutawukwetfula emaphepha elucwaningo kude live lithole sisombululo endzabeni yekuthi lingala kanjani kangcono nemkhuhlane i-COVID-19 nokuthula mahlalela lobuke licwaningo etiko letempilo ukuthi lolucwaningo litawusita ukuthi litiko lati ukuthi lifanele liyisebente kanjani indzaba yekulwa nalomkhuhlane kuya embili. Sifundisa tisebenti tempilo kuthi libhalwa njani ma-abstract kuthi ulibhala njani iphepha lelicwaningo nawente licwaningo kuze bese utshela umhlaba wonke singabe kulolu cwaningo utholeni. Sibafundisa ngendlela yekubhala lelo phepha lana. Licwaningo lunendlela letsite lolentiwa ngayo lentathi scientific. So nekubhala lamaphepha kusetshenziswa leyo ndlela yescience ukwabhala. Akufana nje nekubhala indzaba yakho uhlete ekhaya uticocela. So kunendlela lefansi ulibhale ngayo le phepha kuze kuthi litokwamukeleka ukuthi ungeta utshela umhlaba ngalo. Ngoba nalungenteki kanjalo vele alimukeleki lolo cwaningo. Bantfu lesebatfolakale nemkhuhlane i-COVID-19 kuleli bangu 18,831 lesebeluleme bangu 18,039 kanti lesebashiyile emhlabeni bangu 677. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson Ndlangamandla nginamuzi Mkhonda ezulwini. Umphathi wenhlangano lebuke tindzaba tekuvikela i-HIV netindzaba letiphatselene nekukhula kwabantu labasha eSafethi Mandisa Machakata Zwane uthi-ke kubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19 kuvete tinkinga letinyenti letifaka ekhatsi kukhulela kwamantombazane kungakafiki isikhathi. Mandisa uthi ngaletinkinga leti live kufanele lihle litibuka ekutheni lisahamba kahle yini etinhlelweni tekusita-ke sive letitawenda-ke ukuthi live likhone kufeza umgomo yakamhlaba yentuthuko lekhonsako. Mandisa-ke bakhuluma emhlanganweni lobabanjelwe ezulwini. Lo mhlangano lohlose kubuka tinhlelo tekusita abamfu labasha ukuthi batfole lusito loluphathelene netindzaba tekukhula kwabo kanye netindzaba letibuke tekuthi bantfu batfole ematfuba lalinganako kuthi letinhlelo tisahambisana yini ukuthi live likhone kufeza intfutfuko lekhonsako yakamhlaba. Mandisa Zwane Machakata uthi kuselihlelweni lwalenhlangano ukuthi bacinise tinhlelo tabo njengoba umkhuhlane we-COVID-19 uvete tinkinga letinyenti kubantfu labasha. Ukukhulumisa tindzaba tebantfu mayelana nekukhula reproductive health nendzaba te-prevent HIV neku-prevent ma-teenage pregnancies netintfo teka-human rights nje leti-affect abantu. Ngoba siyathi ukuthi silive we're moving towards ma-sustainable development goals. Sisa-progressa towards them. Kumqawo sihlika sibuka ukuthi simuva sonke yini laveni. So namhlanje sikhulumisa lapho nje ngitiphi ichimede bantfu leti mhlawumbe lesisasalele emuva sisakhulumisa nje abantu ama-SDGs. Njengoba singena ku-third wave nyalo sithemba ukuthi silive sifundzile kuloko kwenteka kulo mnyaka lophelile. Ngoba kulo mnyaka lophelile sibone ukukhuphuka tinombolo tebantfwana bebakhulelwa ngesikhathi se-lockdown. So sifuna ukukhulumisa kakhulu tinhlelo tekunika abantu labasha timfundziso mayelana nokuthi umntfwana uvikela kanjani ukuthi angakhulelwa nokuthi angasheshe aqale kuya ecansini nokuthi uvikela kanjani mhlawumbe netifo telicansi. Ngoba siyathi ukuthi kulo mnyaka lophelile sibone tonke letinto leto tiba ama-challenges netindzaba tekuhlukubeteka-ke. Ziyanda Phongwayo losebenta nebantfu labasha kule nhlangano uveta lenye yetinkinga bantfu labasha lababhekene nato. GBV, it has escalated in a very alarming rate. And at some point, sigcine sesishayisana singathi ukuthi siniketa abantu lena siniketa abantu and nalokuthi utayi report abone lo muntu the perpetrator seyingaphandle within 24 hours or within 72 hours, and then lo sekudropisa ukuthi bahambe bayo report to a point they were like I reported but ngimbonile estradini or umfana makhelwane ureportile but sesimbonile sowuphumile utazathi lomunye ungireportile but ngidawuphuma phinze ngikuphinze. Mandisa uchazile ukuthi lomunye umgomo walenhlangano kukhulisa tinhlelo tekusita abamfu labasha kuthi batfole lusito lwekutivikela ekuthenini bakhulelwe sikhathi singakafiki. Etindzabeni kubika Sonto Mlangeni ngisezulwini.
Inhlangano Siqalisa Foundation ibambisene nenhlangano yaka World Vision kanye nelibandla lelibuke kuphunga tehlakalo yethule ngalokho semthethweni itindlu letimbili letakhelwe bogogo lababili labeswele bendzawo yaseMatjendima kaShoba. Letindlu ke letimbili letibite imali letingulungwane letingemashumi temalangeni 80,000 emalangeni takhiwe ngaphansi kweluhlelo lenhlangano Siqalisa Foundation loyokhakhela bantfu labadzala labeswele tindlu. Insathele msakato Thembelihle Magujwa ihlanganisana ngombiko. Inhlangano Siqalisa Foundation seyiphindze yethula umthwalo bogogo lababili bendzawo yaseMatjendima kaShoba ngekubakhela tindlu letiphephile. Lenhlangano iyente lo msebenzi ngekubambisana nenhlangano yaka World Vision kanye nelibandla lelibuke kuphunga tehlakalo eveni. Lobuke kusebenta kwalenhlangano Nhlanhla Dlamini uthi lo msebenzi wekwakhela bantfu labadzala tindlu bowungeke ube imphumelelo kube bekungekho letinhlangothi letiyibambisile lenhlangano. Inhlitiyo tethu ke timhlophe zasewethu mabe sibuka letindlu talabantu labadzala tiphelile. Futhi ke angisho ukuthi asigcini siyachubeka siyaphambili. Sawafaka emandla because akusibo laba kuphela labahluphekile. Siqalisa Foundation it's yes to stay sitachubeka sibasite bonke abantu la sitawukhona kufinyelela khona. Maswathola ima resources noma ngithi sisita tinini tenkosi sitakwenda kona lokho ukuthi sisite abantu labadzala. Gogo Ntombi Emhlabanzi Manze uvetile ukuthi imvula kulendlu bekalala kuyo beyiphelela kuye yonke. Gogo Mbhobho Fakutse uthi lenhlangano yamkhandza akhathateke kakhulu ukuthi utawuthatha ina ibhicenani njengoba lendlu bekahlala kuyo bese ingasiyo lephephile. Ngilale emantini nako kunalifoko njengoba nilibonje bantu bami isinalibuyele etolo ngikaqhume ngithi ke base ngidawuthini bese ngicela inkosi ke kuphela ngisuyathi Jesu enze balobe ngilale baleni kepha uNkulunkulu ukhamukile kubantu bebantu ngibe ngilaye ngokweni ngilala ngahlanye lapha kuthi memandati kwami ngibathatha khwayikhwayi. Lilunga lephalamende lenkhundla yasembolonjeni Jacob Siwela lisifakile esandla ekusiteni labogogo ngalokufaka ekhathi kubathengela umbhedze. Mhla sibofakazi sikubona la kuleya kesinkundla. Ngithi bekunene angibonga kakhulu Siqalisa Foundation. Kulo msebenzi omkhulu kangaka. Bende umsebenzi lobuNkulunkulu. Leti setindlu tesiphohlongo lesetakhiwe ngulenhlangano yakhela abantfu labadzala. Etindzabeni kubika Thembelihle Magujwa kaShoba. Libandla lelibuke kongiwa kwemvelo kuleli Eswatini Environment Authority lithi ke sekuningi leSwatini lelikwendile kuqinisekisa kongiwa kwemvelo ngekwehlukana kwayo lokufaka ekhathi ukugatsa kusetshenziswa kwetici telufuto lolutsite kude ke tilimo timelane netimo letitsite ema-GMOs. Lokho kuvetwe ngomxhumanisi kuleli bandla belusile Mhlanga ngesikhathi ke leli bandla lihlangene ehotel leHappy Valley eZulwini. Kuyobuketa ke ukuthi live selihambe kangakanani kulandzela imithetho lebophelela ke live ekongeni imvelo. Live leSwatini litawuba ingcenye yemave latawungenela umhlangano wemave yemhlaba latawuhlangana ngenyanga yeMphala kubuka ukuthi asebente njani endzabeni yekonga imvelo. Libandla lekonga imvelo kuleli Eswatini Environment Authority libambe umhlangano kubuketa kusebenta kwalo lisalungiselela lo mhlangano. Ungokuthi njengoba sathi live liyingcenye yale Convention to Biological Diversity kunema protocol ayi2 ke lesithi akhona lokuyiCartagena neNagoya supplementary protocol. So namhla sihlangane ngale Cartagena protocol lebuketwe natindzaba taka biosafety noma kusetshenziswa kwawo ema-GMOs. So namhla sitokwakha i-report kutobuka ukuthi njengelivela kangwani sesihambe kanganani ku-implementa le protocol lokufaka ekhathi kokuthi engabe vele masibuka ngutiphi tidzingo letikhona lokungaba bo capacity building noma bo training nekokuthi ngimaphi ema resources leswadingako ukuze ukuthi lo msebenzi utochina kuwendeke kahle ngendlela. Hambe umgamo lomudze ngoba lingelinye lemave lelinawo umthetho lokusho ukuthi selikhonile ukuthi li domesticate le protocol nekwakuthi ke futhi siyati ukuthi ngeminyaka lophelile kwentiwa le amendment lesithi ifake ekhathi i-liability and redress lapho kukhulunyiswa khona tindzaba ukuthi nase kukhona lokungakahambi kahle kukhulumiswana kanjani kuloyo lowonakalelwe nalona lowende lo monakalo. Ngisho nje ukuthi live lethu impela mningi umsebenzi lwendile kuleyo ngcane lokufaka ekhathi even ngisho nane kufundisa sive semaswati ngayo le technology lena lesithi ngema-GMO.
Ngekusho kwaleli bandla kusetshenziswa kwetici telufuto loluthide kude tilimo timelane netimo letitsite ema-GMOs kusevumeleke ku-cotton board kuphela. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla nginamusi Mkhonda ezulwini. Ihlangothi labosomabhizinisi labancane ngilona lisalela emuva kumabhizinisi lakhombisa inshisekelo yekungenela umbukiso wemhlaba we-Dubai Expo 2020. Lokho kuvakele ngasihlalo waleli bandla le-Dubai Expo 2020 Semidlamini nakachaza ngamalungiselelo alombukiso. Kuyasijabulisa kakhulu ukuthi lamabhizinisi lamakhulu vele siyawubona lo mdlandla bayagijima. Kusacika kancane ngilowo amabhizinisi lamancane. But bese siyahlangana na Facebook siyazama ukuthi vele basisite nabo ukuthi ba reach onke lama members abo bato ba part of it. So lo mfutho ne participation we appreciate it and we see it, particularly on the big business side. The small business still a bit of a struggle, but we are hoping that that will be corrected by our collaboration with Facebook. Taba ne blitz communication later emaphepheni ku radio in particular ngoba English and Siswati sifuna ukuthi wonke umuntu lo leSwati akayadi ukuthi yini le itamentelani yena awutawuzuzani kulo ngoba this is the best opportunity for all Swazis ukuthi bakhombise umhlaba tintfo labangadenda. Kutaba na 25 million people that will walk by our pavilion. And bonke banesifiso ukuthi kwendekani kule kingdom of Eswatini. Yini liqhamuka khona and sifuna ukuthi wonke umuntu lophila la lonelikhono noma lekubata noma lekupenda noma lekwenta lutho letintfo utatithatha atimikise ka APA, which was formerly SIPA. Babemnisi will record it, sitithatha sitimikise tiyothengiswa. So siyacela ngoba phela ekupheleni kwaJune vele ngeke sisakhona ukutithatha. Kukhethwa abelunga lelibandla labacondzisi ka-NMC lomgcino maseko ngemva kokuthi ahlabane ehlangothini lebantu labasha emchudzelwaneni we-Women Farmer nyakenye sekumvulele emathuba emakethe lamanengi kwakhulisa insimi kanye nengadze yakhe. Lo mgcino maseko wahlabana emchudzelweni wemlimi weminyaka longumake ehlangothini lebantu labasha nyakenye. Sewubuyeke wakhethwa wabalilunga lelibandla labacondzisi enkampanini yaka NMC lekathi sekumvulele emathuba lamanengi etimakethe nalokunye. Kumanengi emathuba lasangivulekele nawona lelo sowashido ekuba sebhodini ngibonge nje kuthenjwa ngosiyami ukuthi nami ngimncane nginjena bangifake lapha nakolo sekungivulele emathuba incombi etimakethe letihlukahlukene tayo ona kwekudla neyophindze futhi nenhlanyelo konke nasekulimeni tibhidvo nakhona sengingenile ngawona lamathuba lokuthi ukhanza ukuthi bayafika bathi bacela ubalimele ini tibhidvo leti specific. I've managed to expand ku-business ngoba benati ukuthi ngawina bengilima ku-15 hectares. Nyalo sengiku-30 welanhlanyelo emabhontshisi na 7 hectares wema-vegetables lesa siwucale nga-April esifofaneni. Kanyalo ngisasupply Spa na King Fresh kuphela. But-ke ngidawungena nakunamboni ngoba nayo selihlelweni ukuthi simlimele kula 7 hectares silima ngema-stages. Nyalo sisayutilize 4 hectares kusele 3 hectares lesihlanyela ngaJuly butternut khona lesiphofaneni. Kulo 30 hectares ngigedile bantu nakulo 7 hectares ngicashe abantu labasha labayi3 bese sengilama casuals khanzi sinasihlanyela ngoba sihlanyela ukhanzi sisifaka abo 10,000 seedlings ngelanga bese ukhanzi ufuna ngicashe 10 yebantu so nema casuals akhona ayasita. Lo mgcino ukhuthata insha nesive ukuthi singagadzi kubolekwa imali mabhanga kodwa ke siqale ngaloko lokuncane lokukhona ngaleso sikhathi uthi bangaqale bakuthathele phansi kulima ngoba kunempilo. Etindzabeni ngengiyani Msibi kanti ithombe litholakele kuye lo mgcino maseko. Bangose kulesikhathi samanje sithathe ikhefu lelifishane sisike bahlola imakethe wena ke ungathi inyaka mama sibuya Tindzaba diyachubeka. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo.
Simply dial *007*3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. With the change in technology, out-of-home digital media is designed to grab the attention of people who are always on the go. You can now watch your favorite show, Usile Breakfast Show and Tindzaba at 7 on your favorite YouTube channel. It's simple. You can stream these shows by following these quick, easy steps. Number 1, open YouTube. Number 2, search for Eswatini TV and click on Eswatini TV. Number 3, after you had entered on Eswatini TV, look for Tindzaba or KPS. And while you're at it, don't forget to like, subscribe, and ring the bell button to get notifications of our video uploads and streams. And lastly, enjoy the stream. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe. There's no price like the ShopRite price, which means you'll get low prices on everything you need. Get 2 500 grams Rama Original bricks, only 35 emalangeni, and 2 kilos Surf hand washing powder, just 30 emalangeni. The ShopRite price, the price you can trust, always. Salo sabukele wona umsakazo wakho wetithombe lohamba phambili Eswatini TV isibuko samaswati nakusatha kusivulela siyakwamukela leti tindzaba tensimbi yesikhombisa. Bosomabhizinisi labancane basesipiki bathi basemshikashikeni wekuthi ke bacuphe isitoko samabhizinisi abo lesanele kude ukuthi siwombe sesithathu semkhuhlane we-COVID-19 singawise amabhizinisi abo njengoba ke kwendeka kulesesibili siwombe. Bosomabhizinisi bathi ke kungeke kubalungele kuhlala bangendi lutho ngoba ke lamabhizinisi ayimpilo kubo. Lokho bakuvete ngesikhathi abaxoxisana nebetindzaba lo msakazo mayelana netindlela labaticabangile lechuba ibhizinisi ngesikhathi ke sekubuya kwemkhuhlane ye-COVID-19 siwombe sesithathu. Kulandzela ukuthi uhulumende amemetele kuqiniswa kwemthetho we-COVID-19 kuletinye tingoni kusukela evikini leliphelile ngenxa yokubona kukhula kwetinombolo tebantfu labane-COVID-19. Bosomabhizinisi labancane basesipiki bathi siwombe sesithathu nanoma sibethusa njengobe abati sita nemithelela lenjani kodwa bathi angeke bagoce tandla. Bathi basemshikashikeni wekutama tindlela tekuthi emabhizinisi abo angawi noma sekufike isikhathi sekuthi bawavale. Njengasemabhizinisi lomncane lengikucabangile mina ukuthi kuyangisita kutokhona ukuthi ngilethele sinkwe etafuleni ekhaya. Ngibe nembono ukuthi nje hayi lokuyangisita ukuthi angicuphe isitoko sibe siningi ebhizinisini yami. Ngitokhona ukuthi ngikhona ukuthi ngingene door to door. Ngibe ngihlonipha imithetho ye-COVID, ngilandela imigomo ye-COVID. Mane phela silanze imayadane ethu titokanye natethu sicupha sikhone kuthengisa ukuze sikhone kuphila ngoba lapha sondla abantwana sondla emakhaya. NgaNkulunkulu siyathemba silethe sitawuzama sikhone lokho ukuthi sihambe singena lamakhaya sisebenze lamakhaya na kutofika nje icustomer lishaye lithi ngicela kwenta inhloko ngikhone ukuthi ngiyeda sisi kakho ngiyakwenda inhloko yakho uyajabula nawe umuntu ngoba vele le salon siphila ngakho ngiko lokho sethela imali emakhaya sifundisa ngako abantwana siphila ngako sidla kona so nasesihledi nje singasasebenzi kusho ukuthi indlala yodlavele sesitawufa ngesisabulawa nangile third wave sesitawubulawa ngile ndlala. Bosomabhizinisi labacupha ngaphandle kwakuleli bathi lokubasite kakhulu ukuthi bacathude emabhizinisini abo lebesekawile ngenxa yesiwombe sesibili se-COVID-19 ukuthi hulumende abavumele kuhlola yona i-COVID-19 ngemanani laphansi nabasavakashela emave abomakhelwane kuyocupha. Kanti umbiko welitiko letempilo ukhomba ukuthi ngemsombuluko babeli-18 bantfu labatfolakele ukuthi banawo lo mkhuhlane. Etindzabeni kubika Phumaphi Msweli, Espiki.
Kanti kusesibuka leto letibuya ngaphandle kwakuleli inhlangano yakamhlaba yetempilo iWorld Health Organization itavula ke indzawo yokukhicita imithi nemijovo lokufaka ekhatsi leyo yokugomela umkhuhlane iCovid-19 vaccine hub eVinland eNingizimu Afrika. Thathele emsakato samkelisiwe khoza ibiyena nangombiko. Inhlangano yakamhlaba yetempilo iWorld Health Organization itavula indzawo yokukhicita imithi imijovo kufaka ekhatsi naleyo yokugomela umkhuhlane iCovid-19 iVaccine Tech Transfer Hub. Axoxisana nelibandla lakamhlaba ngetindlela tebuchwephesha, mengameli welive leNingizimu Afrika Cyril Ramaphosa uvetile ukuthi lena indzawo yekucala ngca kuleli livekati futhi itawuvala sikhebe lesikhona sekutfola imijovo yokugomela umkhuhlane iCovid-19 lesikhona kuleli livekati. Ngokusho kombiko wakamhlaba, ligatsha lelivekati le-Afrika lelivekati lidzinga imijovo letigidzi letingemakhulu 200 million kude kugome sive lesilinganiselwa kulokulushumi ekhulwini 10% ngakafiki inyanga yenyoni. Lo mbiko uyaveta ukuthi kungumanje emavale livekati asekhona kugoma sive lesilinganiselwa kulokubili nje kuphela ekhulwini 2% lokuletha insaya lenkulu njengoba lamanye lamavale livekati lafaka ekhatsi live leNingizimu Afrika, Namibia, Tanzania kulamanye sekangena eziwombeni sesithafu salomkhuhlane. Lo mengameli uvetile ukuthi basatawusebenta lo msebenzi batawudzinga kubanjiswa ngiletinye tinhlangothi letinelwati lolujulile ngekukhicita imijovo. Umcondzisi jikelele wenhlangano yakamhlaba Dr. Tedros Adhanom yena uvetile ukuthi satawutsatsa lokungenani tinyanga letilishumi ngaphambi kokuthi emavale livekati atfole imijovo lekhicitwe kule hub. Kuletibuya eveni lePhilippines, mengameli welive lePhilippines Rodrigo Duterte soyesabise ngekuthi utawafaka ejele labo labangeke bawugomela umkhuhlane iCovid-19 bakulela live. Akhuluma nebetindzaba itolo lo mengameli uvetile ukuthi lena imetamo yekuvikela sive sakhe njengoba tibonakala tikhula ngemandla inombolo tebantfu labatfolakala nawo lo mkhuhlane kulela live lathi kuyesabeka kakhulu kungako kudzinga ukuthi yena njengemholi acinise isandla kuvikela sive sakhe. Kubikwa ukuthi lenkulumo yalo mengameli landzela ukuthi sibe sincane sive lesiyogomela lo mkhuhlane ehlelweni lelichubekako enhlokodolobha yakulela live iManila njengoba kungumanje kugome sive lesitigidzi letimbili nencenye 2.1 million lokuyinombolo lephansi kakhulu kunaleyo beyihlelwe ngulohulumende wakulela live ya-70 million kungakapheli inyanga lesetulu. Lo mengameli uthi wati kahle ukuthi ngemigomo yakamhlaba kude lophocelele ukuthi agome ngenkani kepha uthi lesento salesive sikhombisa kungambambisi uhulumende kungako batawuboshwa labo labangeke bawugomele lo mkhuhlane. Kanti ngakulokunye live le-Indonesia lona lithembise tinkukhu kulabo labatawuvela batawugomela lo mkhuhlane. Etindzabeni teSwatini TV kubika samkelisiwe khoza kanti ifombe titfolakala kaFrance 24 DW kanye na VOA. Bongosi siphindze sithathe likhefu lelifishane masibeka etindzaba sichubeka nato. Once umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nginekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza ukuthi iprocess lechubekako kungcono ukuthi nje kusina kusacala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphindza akushaya noma aphindza akurepe yabo akuphinzeleli. Asesiyesaba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sile etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha abanayo indlela yokungena. Ngithi mine bobabe abayekele kuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi nthanzane bese abasathi ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushada naNkulunkulu. Akuna ukubulele labantu labasele awubacabangela ngathi lo siyekuthatha kwento njani. uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. And you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your
beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now, that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nitanibona every week from here, just as long as you tune in and now I'm gonna start doing again. Utawuqiniseka ngani ke uthi wena na ungafuna umntwana kufuneka kube nguwe lo lothatha le responsibility. Kude umuntu wesifazane lo ngathanza umntwana waza kwabo. Nyalo incumbi yebatalisi bayawusebenzisa umdutshane kabi bathathe abamfana labane autism bawubadlubha khona. Ha. Yena ngimtsithelela ukuthi wangona. Yebo ke. Akasamudli nalomfana. Yes, but lokho kuthi angeke ngihambe mina ngombopha ngoba kumbopha akusahambelani ngalolu hambo lengihambako. Athi hayi kude ama dispose ngithi mina kude ama dispose akhiphe 15 rand athi hamba othenga ama dispose. Ngibabathe ngiyamgugudela uzuthi umntwana miyekele makuyathi ngosusi ngeke azamside mababe mne kudela ngendlela kona ngendelwa ngo. Ziyako lo ngithi mina ungenaphi kulala abanye ngoba lapha sikhuluma ngalo wakho umntwana. Lungakugeji loluhlelo lubukele njalo ngemasonto nga5 entsambama siyavuma. My name is Eswatini. It's your boy DJ Eswatini, aka DEZ. Catch me and the gang on a brand new show. Amazing show. I'm so excited about first episode. Hot new show for Studio One. As you guys know, we do cover all things music and entertainment. We're going to be doing the news aspect specifically. So our news is divided into two segments, into international news and then local news. I'm going to be on the cozy couch, hosting all the guests that we have on the show. Thanks for joining me on the cozy couch. Your performance, how did you feel about that? I loved it. Honestly, I was ecstatic. I'll be dealing with the hottest videos for the week. At number 1, we have Tenderness featuring Willem Seni for Love Me. We have the same boat. It's even with the both of us. Number 1 DJ in Africa. See you every Saturday at 6 p.m. on Eswatini TV. Studio One. Studio One. Studio One. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007*3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. With the change in technology, out-of-home digital media is designed to grab the attention of people who are always on the go. You can now watch your favorite show, Usile Breakfast Show, and Tindzaba at 7 on your favorite YouTube channel. It's simple. You can stream these shows by following these quick, easy steps. Number 1, open YouTube. Number 2, search for Eswatini TV and click on Eswatini TV. Number 3, after you had entered on Eswatini TV, look for Tindzaba or KPS. And while you at it, don't forget to like, subscribe, and ring the bell button to get notifications of our video uploads and streams. And lastly, enjoy the stream. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe.
Asiphinde sikwamukele ngalo nomuhle siqhubeka nato Tindzaba. Siqale nendzaba yethu lesiqale ngayo letsilo sabambe kubantu nankulu umhlonishwa Themba Masuku. Namhla ke usukile ke kuleli walibhekisa even leMozambique lapho ayomelela silo inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni webaholi bemave esifundza lesendasi neAfrika iSADC. Kanti ke liphini landuna nankulu selivele ke lithelekile khona even leMozambique. Mhlonishwa Mvunankulu Themba Masuku ufike eveni lase-Mozambique eMaputo ngetitfuba tensimbi yesikhombisa Tindzaba kanti kubhekeke ukuthi kusasa ngalesithathu amelele ingwenyama yenkosi Mswati wesithathu emhlanganweni lomkhulu wakaSADC. Mvunankulu usuke egedeni lakalomahasha lapho ke achazile ukuthi kubheke ukuthi kukhulunyiswe tindzaba letifaka ekhathi tindzaba tekuthula kanye nekutfutfukisa lesifundza sakaSADC kulomhlangano. Lomhlangano ke umhlangano lotakhuluma nje tindzaba tekutfutfuka kwesifundza se-SADC kepha ke loku umcoka loku tabe kwehlukile kutabe kukhulunyiswana ngalomzukuzuku naloluthuli lolusukile lenenyakatho nelive layo eMozambique lapha tidlamlilo tiphethe tihlasele kulomhlangano kutabe kukhulunywa ngemasu latawubuwa kuvikela nekwehlisa leto timpileto ukuthi mhlambe tize tincobeke ngingasho ke ukuthi live la ngwane ngaphandle nje kokuthi lingcenye yaSADC lokubobotha ngala kusedutane kakhulu nathi ngoba sibomakhelwane balo live leMozambique kungileso sizathu ke lesenta ukuthi nokuya kwethu kube ngibona loku kumcoka ngoba lokwenteka eMozambique kuyalithinza la kangwane kusukela nje nemlandweni wetimbi letiba khona bekuye kusithinze. Enyangeni lephelile baholi beluphiko lelibukete kuphepha i-double troika bancoma ukuthi kube nalomhlangano lona lomkhulu lapho kubhekeke khona ukuthi kukhulunyiswe tindzaba tekuphepha netekuthula njengoba enyakatfo nesifundza seMozambique kunekulwa lokukhona. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ngina-LinkedIn Gule eMaputo. Kwalelo mhla sishakutele siyet makethe temhlaba sibukana ngombiko wetimali. Asikwamukele ngalo muhle sasingena kidot Tindzaba temidlalo. Phiwa Dlamini lodlalela licembu leYoung Buffaloes uhambe embili nemali lengu noma ke uhambe ekhaya nemali lengu 20,000 emalangeni ngesikhathi ke athola imhlomelo lemithathu ngaphasi kweMTN Premier League yalonyaka lefaka ekhathi ke kuba umdlalo oshaya amagoli lamaningi. Dlamini ke uthi utawuchubeka nokutimisela aphinza ahambe embili ngaphela ke isizini lesetulo. Dlamini ke bekakhuluma esigwaca house ngesikhathi kuhomeliswa abadlali abahambe embili esigabeni sokuqala sesizini lesetulo. Phiwa Dlamini loneminyaka lengamashumi lamathathu budzala ukhombe kudlala kahle kule season lesetulo kulandzela ukuthi atfole imihlomelo lemithathu lokwende ukuthi ahambe ekhaya nemali lengu 20,000 emalangeni. Dlamini uthole umhlomelo wemali lengu 6,000 emalangeni wemdlali ulandzela ukuthi abe ngumdlali odlale kahle kulenyanga yenkhwekhweti waphinzwa waba ngumdlali washaya amagoli amanenge esigabeni sekuqala sale season lapho nakhona uthole 6,000 emalangeni waphinzwa watfola nemhlomelo wemdlali odlale kahle kulesigaba sekuqala sale season lapho khona athole 8,000 emalangeni. Ngicabanga ukuthi lokhu ngishintshile kule season ukhola play ngibe national team. Letinye into
ngivama ukukopa kusikhali as much as ngikhompyutha naye but lokuningi nje lokho kuningi bengibuka kuye sonke isikhathi ngisho nasestage emini kahle le season yami bengibekile ku at least amagoli ngashayo le season ngifuna afike ku 20 goals and ngidimisele lanyana ngizethaqhubeka ngifight ngifike kule nombolo bengithe ngidawuzama kufika kiyo le season. Umqeqeshi wakhe Sabelo Mnisi naye utfola umhlomelo womqeqeshi lohambe embili esigabeni sekuqala sale season lapho khona uhambe ekhaya nemali engu-4,000 emalangeni. Mnisi uchazile ukuthi yini leside umdlali wakhe Phiwa Dlamini ukuthi ahambe embili. Yena cishe lokungase komsitile kule position ayidlalako kunalamanye ama-players lamphushayo la ngemuva ukuthi ende ngcono so wonke umuntu nothola i-chance uzama yonke indlela ukuthi ende kahle kodwa khona kuhlala ku-starting 11 so yena ngiko lokumsidawo kakhulu. Kanti kuleminye imihlomelo labakhulumela kahle emaqembu Frank Hurube welicembu le-Royal Leopards uhambe ekhaya nemali engu-2,000 emalangeni. Kulamaqembu lakhombe utiphatha kahle pheceleti i-fair play lo mhlomelo wemali engu-5,000 emalangeni utfolwe ngemaqembu lamathathu lekuyimanzini Wanderers, Denver Sundowns kanye neThambuthi FC. Kubona Mbembe, Mbongeni Shongwe kanye naZamani Simelane ngibo labahambe embili kulesigaba sekuqala sale season. Champagne we-National First Division kube yivovovo lehambe ekhaya nemali engu-75,000 emalangeni kwase kuthi i-Young Buffaloes yahamba ekhaya na-350,000 emalangeni njengaboshampeni besigaba sekuqala se-Premier League. Umbiko kutemidlalo uhlanganiswa ngizodwa Dlamini neFabrice Msonera eMbabane. Bongosathi kucela tensimbi yesikhombisa kanzi-ke singakahambi asiphindze sibuke nati betamba phambili kulolu suku lalomuhla. Litiko letempilo selidumise i-Luke Commission ngekwakha indzawo lapho live litawukhona ukuthi ikhicitela khona i-oxygen leyaba sidingo lesikhulu ngesiwombese sesibili semkhuhlane i-COVID-19. Litiko letemisebenti lemikhulu nekutfutsa lithi uyachubeka umsebenzi wekulungisa imigwaco kanye nama-blowhole lapha eveni. Kanti-ke litiko letempilo litawucecesha tisebenti talo letilikhulu ngekubhala licwaningo lotawusita kutfola sisombululo ngendlela live lelingalwa ngayo kangcono nemkhuhlane i-COVID-19. Masala mahle sivebeleni sitibeke phansi tensimbi yesikhombisa tensimbi yesiphohlongo titawulandzela sesiphuma sekushaya nalo zinga lekubanza nekushisa lemadolobha akithi lakhetsiwe lakusasa ngaleto inkosi ayichubeke kuthela umusa emakhaya nisale kahle. Simo selitulu benilethelwe baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Everywhere you go, MTN.